Ngania wa mathabu ma mbia cia mwaka uyu na wekire mangucine kwariria kurumira kioto gia sniper. Iromba riagwa kwa thoko ya Kangeta kuma kiri akari. Mubunge wa Chukegamba Ng'ombe Patu kumenerwa kiri siasa cia Tharaka Nithi. Tukiambĩrĩria mutino muthuku ni umirite ntere cia mugutano miru ni nyuma ya mashini iria itumagirwa gutethereria gwaka na ritwa Shomba Crane kuthuka na kugwethia antu mathatu maria makomitumagira. Antu arume mairi kiri mathatu ni matere uturo o bau na umwe angarithua sibitari baria athire na mbere kugwata utungata miri ya mairi mama ni mibire kiri nyomba ya kwiga akuo ori ucunkuni na uthiete na mbere muthuru muri atwambiririe na inusi ya kieba. Ikiko kiria kitirimite bundi bairi baraba kwa karangi nyumba mwendele magutano umo akioneka tiarera kulingana na speed wa nothimenti noise krichapukoni urodi kithityo ntobobu agwita bundi baba nandi batirimene kiko kyao nyume kilini rabo tumaira guteguka na baba yabakigwa umo akionoka. Siku ya leo tulikuwa na ajali ilitokea upande wa makutano kwa mjengo moja ambayo yuko opposite Nevada. Kuna watu walikuwa na paka rangi kwa hiyo nyumba katika ghorofa la 4, na ile mashine wanatumia ya kupandisha na kuteremka ambayo ni crane ilikatika na watu wawili wakaanguka chini wakava hapo, lakini mtu wa tatu aliweza kusurvive. So it was an unfortunate incident ambayo haikutarajiwa. Murungamiri Ngugeji agwite nyonto bobu mumungwetera kieba muno. Sikuwa na mambo yote mabaya. Tumefunga mashine. Tulikuwa na hapa na mwenyewe akafunga na kaenda. Wafundi hata walikuwa hapo juu comfortable, walikuwa wameanza kazi. So hii maneno hata imenistua. Sikuwa natarajia mambo kama hayo. Imetendeka nikiona hivi. Ile hiyo crane walipanda mzuri wakaanza kidogo. Unaweza ona hapo juu. Mtu wa plaster alikuja baadaye akatengeneza hapo kwa dents ilikuwa hapo kidogo juu angepanda hapo kama hiyo kitu hakuna. So wakati wa kuteremka walikuwa nasonga chini wakuje kwa level nyingine ya kupaka rangi. Hiyo maneno ikatoka. Amna bobo wakali mwanya bachumiritie konanya korea kunganirwa kwao nikiraba kuga muno intobire byo bitikuza gutumirwa kagita karanda bagaka nyomba cieguru ka wakarangi bitiokayo ankoromba thirikari ya kaunti na thirikari nene bamenyora ngugeze cigaitawa gutiga atuike muntu ageta gwita ngugi na atena intobire bibati dai tota mioyo ya antu bairi na ne antu tukari abo na ne antu nkomenya berema ngochokia inkuga families ya murungu ibomerie na ngogezi gitwa antu ibethera ba thirikari tutagaira kwena engineer pa kaunti ibethera ba tutagaira ura ngogezi gwita itwa nomba ichikia kwa ichibwireta kwithira chieno chunkuni bora bobati geseria tonto ndemo bundi imbize muntu agitonya mujengo na atibwirete gutonya mujengo na atena reflector na atibwirete gutonya mujengo na atena helmet no menye tukaja gutegera mantu zo kare ukanyuma antu bau baringi biongo tonto bombere gutena insurance kana kuyo insurance kadro ate insurance yerau aritaya no yubona unyuma nande kwa sasa watu nyama bundi tu mparo lakini totethira tu atureni bange lakini tuithikirite muno antu bau inyoke jo batega jontu bare ara dai antu bau bare onekania ijariti ciumite mitwe
Kwa antu bo bategu create helmets. Kwa specifications tia building kwa it was not met. Na ndigo antu bo without fear or intimidation. Na my appeal to those who are doing construction to be very careful and take safety of the workers very seriously to avoid such an incident which occurred today. Muthuri Muriuki, World TV, Makutano. Makiaria marentere cia Mwanganthia MC Kathumba matongoretwe ni MC Wantere Inuni Wenjuki Mugambi maugite kiri mwaka wa thirikari muthiru. Gavana Kawira atigirwe na bilioni 13.5 nyuma ya kugaira Owandi milioni 10 aki maugite riu kiri kubangania mathabu ma mwaka uyu makakurukia Owandi kugwata milioni 60 akiaria MC Warwiri Rwarera Felix Kidenji na meneretie MC Omitungu Evans Mawira na Njuri Abwe na kumauria nembi egutuma marira na magionkaga mutugikare na riboti inu. Ndienda riria gavana akarete interview ngwetia nkethwa ndi number 1 nkimukatha nkimwinaira na nkimwira gavana tuko na wewe ninyana ndi twinwe atote kugwatanira nini yake ni ntonkomwira ndenda wikia bibi no arenda kureta mandipoti ni MC wa Mwanganthia Njuki Mugambi ura uri na bamwe ba MCs bambunge ya Meru Wandine yawe MC baraba kya baugite na ndikwegita riri bari mutaratara njo kuthithia banjeti ya mwaka jwa 2020 nyagwita mwaka jwa 2025 bakongera kigina kuma kiri milioni 10 kiro Wandi monka kiri milioni 60 kenda bakongera mirandi ya na mbere maturene bakiuga kiri mwanka yo jwa thirikari jwa 2023 gwita mwanka jwa 2024 Owandi iri kugairwa milioni 10 badiuga ngavana Mwangaza atigirwe na kigana kya bilioni 13.5 mbeca cia national government itumagwo ikejera Piombos Kawira Mwangaza itumagwo akaunti ĩrĩa ena control yae sesi ukona ikiothranwa ku kunthe sesi ikothranwa itonya akaunti ĩrĩa gavana operate bato tu MCA kinya chiringi 10 to operate lakini rĩrĩa wĩigagwa to kwa milioni 10 milioni 10 na 45 once 50 million achoka atigirwa bilioni 13.5 manager twatala mbeca tukona Owandi ikona milioni 60 mwaka yoyo athirire yo twikuthai mbire iko ya Wandine milioni 15 ende babu anto ba Mwanganthia ndiburi bukero boye milioni 15 cia Wandi fund na buretero milioni 60 into milioni 60 Wandine nu ibie ko boya bato bange to tu na just 2 billion to soge to mutie 2 billion inge MCA 45 bayo kian just 2 billion na isi otu ga Wandi ote yote na milioni 60 na to mutie no esi yake 2 billion ede noe ketho na to endete kana ketho na endete Mwanganthia no nete akale ndeurie project ingese milioni 60 arete areko ito gwatania loi kona milioni 60 times miaka with itiale 3 milioni yana 180 lakini njoke agenda golo hata wonka milioni 45 bukiona ende barabara atiro na araba wonka to badani milioni 15 to badani yao to endo badani milioni 15 bono ntujo barendere onu aringo milioni 60 ibo kwendo loi baraba kada no milioni 15 na budget ingwete gyorea oyo no tuna sacrifice ite no adana milioni siake 60 to ba bakango mediatia na tugera inya murungu reto kwaria ntundu okona munene yake yakawa mwanora kana MC onturindi mudhaniti milioni 15 ote muntu te mwana siasa ko pasta ni tebini tukaomwa kingi kiri MC baba ne baugite banjetire bakathithia omurandi jogekirwa jotengeri kigina kenda bagatiga gutureiria ngavana Mwangaza maruba gitia mirandi ya matura jao kana mirandi ethire kithamo kuma guntu mwanya gwita kungi kenda njokewa na kwenda kubwithia thietera kwenda kubwithia kaongo kwa twekete chenjwa yeta wikwa antu ariko
ange eti no tu njoke bate wetaniria na ngavana kwa tweka into byake bikoywa bikuwandi ngi ende thai turi andika kintu kithika sibitari we kaongo aikira thieta na aikira mbeca na mashini cia thieta KRMC waruire rwarera Felix Kithinji nethirite akimeneria MCs baraba kugwata mbarunga bana Mwangaza mono MC wa Mitungo Evans Mawira Karia kuri heshimiwa burona bakirira TV naja bakiuga bagutigwo ibanga beta na nyuki utirona antu baraja mtu muraja kabisa wena kiukia wakirira mwana munyi teka kurira nonto bwa antu bara bamuthurite erira nonto bwa kiukia we shetani ashindwe bara na antu bara baregete tuthithia budget e mwananchi bakwenda tuthithia budget e governor shetani ashindwe thaiji batwi turaugire Kenya ukeja kuthura ugwo utitite gutetera mwananchi uro gwikirie mbunge urenda ugwo gutetera kiugiaku menye muntu urathuganitie ta kingavana nonto naguta majority tukogea naona ruiro tomwira shetani ashindwe batwi atui bangite guchincha Meru na kugarukia Meru wetete nara kendona matenda no menya na ndete nara nonto barito ria majority agweta nara tomutunya rieto riu na ndari uria nchoke ndeje nkarendeje nonto mantu jonde ijaretikire ikiongo na muntu munene akirira jai cha mwana munini kabagurana bakiuga ibagonka mwana nari rage onka bwe mwana nari rogonka tinga mwana nturuto kana kithetha Muthie MCs bane bakathite utongeria bwa seneta wa Meru Kathuri Murungi bakiuga we natigirite na gutetera kaunti ya Meru ona kigina kiayo na kinya kwithira kiguna bamwe ba Meru ra kumbagiuta tinanga bana Mwangaza uria bakwanoka guchokia kigina kirithirikari nene muntu obo nya support ati na nyo ofisi yera ina gavana thai na ayukitie ana 98 ayeta kuthomethia na nyaba wetu yembe baba ingi muno na mbia ciake cia kiondo kiaye seneta Kathuri Murungi tuya moloi na mbia cie ya no kuma nara ki treasury no oreta ciambi kuma Mwangambia gicigo mbunge kia Central Imenti nke report randeto cia weru ria kwa rietwa ni Mutugi Kare Mubunge wa Central Kiremango Shine na ureti mwenge kuthii na mbere kumiriria monturi makoni ucunkuni bwa gikuo gia sniper ariuga na kinyiritwe ni nto ati maria marutire mbeca nikenda sniper uragua ni methiritu makigeria banene kubaragania gamba riri ende gugikinya mweri bwa kana gutewe ukatha ukanjaranisia watho augite kugwatwa kwa muntu wonde uria witonyithanitie na gikuo gia sniper ni kugatuma muci wa sniper na amiru monde meganiro Boniface Mongera atumenyithie inu ntomwa ya kuborere kirenje mutigiri sniper amwa barabonde bakwithiribesho na kyoto kyawe kumakire bunge shobunge sentiment bwana Kiremango Shine netibendere kwithirebe kiriri na kuboreria nontokorwa mono jonde jaithikire mundu ne kagite ne akorawa ya kedro ja kiumira na kwaniko werone keraniria na Ero TV mwako emwe Kiremango Shine ariuga mantu jonde jetite na mbere bobwega na mpengo kuboba kedro bayikirwa wekijo kinyana muthiene ko antu betu be patient tuthingatite tukure investigations ni gwita bwega na ndiara kurali na difference ya DPP na DCI they have come up with consensus about to forge forward na you expect more arrests tiga bara ya kiba kwati you expect more arrests even the financiers of the killing of the young man are going to be arrested according to the promises we have been given Kona nde antu betu ibo mire kitogo u denama before Easter the way we are being promised before Easter the whole matter will come up and it will be conclusively concluded that so and so was involved na bonde mabakeza bakuwatwa na baadhi tangwa. By the way, I can assure you kote mtu kwa kabanda on this matter the president is very candid about it and the deputy president that whoever was involved kinyadha kanga na atea ichaulia waka kamata mudharaba jwae Mheshimiwa Kiremango Shine urethere mutumiria na wakili ariugo thongore bwiko bya korawa igwethero bojuke kanyaga kainge nigo bwega kirende kithiro gietera mwanka muthia process ya thirikari nde wakili non tuinturebie mantu ya criminal procedure anaura ukaragana investigations sometimes because of different agencies chadrikari DCI DPP na bange barabo tethaniria abo other intelligence gathering units
baraba utethaniria abo ni take time na rimwe nyoketha kwina some conflicts of gathering of information gwatuika ira bwangatha ite kumatch na ere ngi kungathi ndendere kuno mwanka bukarenthi guru butege bu compromise butege what is not ending up to what Kenge nakyo kirimecoka kameniria gavana Mwangaza nontu wamerio kanyumene areugite uthoguni boiko sniper ibo akinyirira muthia ikethira gavana na kuthiruka ebera ari thira investigations ni gweta na mbere na kwibange naku bario bagwita bakiuga iri kinyite muthia. We must be very careful. Kwe mtu ukunda roji ruketha rwikanywa na kwenda kuga mwanki na nuje mwanki kiuga wana mirukite na roji miumo kenda mwanki jwakana ende ukauga mwanki na roji na kanywa ke na roji kajworaga ankwire atiri kwikanywa kauga murumie na mwate antu betu bakagita moyo inyoko ro bakuthiuruka bakiuga gamba ire kinyite muthia interest ciao imbio is to discourage people. Iko discourage antu bara bakwenda justice for sniper. But this should not be discouraged. That's our people not be discouraged. The harm of the law is along the one. Na ankubwira nama. Tutegwa atakuru aki. Nyamugerio kuru. Ora ugerie kuru kenda ita kurumana. No monka tugie nurera kuru eji. Ndene sheria ingi twitaga the law of tort. Yo ndukita vicarious liability. Ogwendere bo gwithitie ngari ri kaugwa mwene kuru ukurerete kuru ri ya rumana no ri kubwiri kurua. Ikuru tubwiri kuria kai mwene orerete kuru. Imwene orerete kuru. Kwa antu beto bakagea ogwa. Mantu yakathingatwo na tukamya the truth yongwa na igugwita na mbere kuthingatwo. Na mwankira thaito kinyirite antu bana jogo supo mioro Christus Manyara DJ Kabum amutorongino gavana Khaira Mwangaza murangiri wantai ibo bagwatina bari iroberingi no ku sniper araba ikinchera mwanya murotero akia munyerotero Nairobi beterete ko kwa bili nya boli tariki 29 shimurjo tore koti nene ya Kiambu. The main characters bari behind the death of that young man our brother sniper bari ona ibaijiwe iba kugeria gwichitha under the law nonto no sheria no wichithe ono kauriro ono atuko tegwatika lakini the public itself nije no imbia ndikora kwa muthakore nonto tekere maruma tekathenya ruma menya kora kwa kundi kwira kwina motive ibau bau baigwa bari offended irangu njie muthakore Nke reporter Ntoshero TV kumaja kingine nekineke mushusho Nairobi mbita Boniface Mungera. Haringi biashara kuma thokoni ya Kangeta ni maumirite kuromba urekeri kuma kire gavana Khaira Mwangaza ni nyuma ya wekugirwa banene thokoni eno enderia rais hariungite ntere inuru wa mariuga antu maria maugire gavana matari mantura eno na nkinya matishe ko maumite riu ni makuromba gavana uyo kumariungira na gutigira bwaki wa thoko eno no gukinyanira ni macokete maromba MC wa kugwatana na gavana ni kenda maomba guketha uthie na mbere Marion Karugi na reboti enu. Tokangeta mwinera lakini kwetheyera lori kuthoka ngenta tocieto kangeta twetera mama kuratuge gatwe kureba kuuma njema iritha tona malori na mawa njirera lori ciethegere buru ciacie turanto ibo bakuga irara bare iba mathiri kenda beyo kugero teke kwari musemani lakini batu tu expected ujo twariria tai to komisi ni to kwenda ujo twariria ni ya biashara bakuma thoko ya Kangeta gicio kia ubunge kia Gembe Central batongeretwe ni munene Kaburwa baraba iturite kuromborekeri gavana wa Meru Khaira Mwangaza ni kiraba kuatebo ba mwirire mbuke liunga ya rais ya mweri muthiru nteriu. Asante sana. Na bariwa botare wendibo yende nikakirinde kya kamati kumanterenge nikenda bamuwira na ati ni bakumwato we ni abariria na baretera weti na mbere nkuluki tugora rais yeyete Kangeta batu twamweterere kwa vivyote vile na itwabangite ngekoro cia thoko inyomuinira ito murombo rekerio kya gwithwa na tukamatere rere yete musemanio ne na turekere ti batu twathithiri gitendo kira no ntoko ina ntu beyete kuma na maitia mawa kweyo mukothokia musemanio yetu turi akariba Kangeta ito ibiro buthuku muno ntukwira awirerwe mbune antu mama batukumiana tabakwethia batu ti akariba Kangeta awire mbune na isi twari musemanio ne full swing
na akariba kangeta bonde iba mwendete kwa watu kwa niamba ya antu bara bagwira mbu batamenyana ata bakuthithia andu iba maendeleo oni angwira mama twesori muno neye kangeta renge na renge ona kitha twamukaribisa antu bara bamwire mbu inkumuromba ureke no tete takwende bamwire mbu batari bakangeta bo kabeyite na beyite na ngari tutumba kumena bamwite tue na inkumuromba menye antu bakangeta batena thina no tweterete maendeleo yake and for sure we antu bakangeta bakiwa bote bonto bade negative about the governor Meru County na nyatha ya bakuria governor yeye nture kangeta kenda governor ya ritira antu bakangeta ngwe pambere antu bakangeta iba realize pake hukumira ndo ise MCA na governor ote maendeleo tukuona na ito kwelipa kwelewa governor na kitu ya kera itawa ere flagship project apart from vira MCS bako lokasi in the assembly governor na project sia we are governor kwa ndo bakangeta otero bamenya kurea governor ya kangeta no ndiba kwenda governor abaritera ngui ninyatha iba kuria governor ye anytime kangeta no ndiba mweterete regardless of issues zero antu bakangeta be so peaceful ne bakunya governor akomba kuya royo ndene kangeta be willing we ya bariria na bamwira mantu yara yekangeta na barataririe ngwe bare amwe kuringana na biashara bawiriritwe kinya uthondeki bwa thoko yo burabwitite na mbere bukibwithua ni thirikari nene bariwa kinya gavana na watanirite ukinyanithia witi na mbere bu na riu bariuria MC wa Stephen Mbijewe na kunje thama watanire na gavana nikenda baretera witi na mbere nkuluki no ntondwa itetethia MC yeto ito mwera ya karibu nwe kenda tona maendeleo kangeta batwe tutakorwa mama twe oni ngoromba MCA request awatane na mama kenda tubudiro maendeleo no ntumya geta no ethira katwa mumakira tutamwira na tawo karito kama ngoyo muntu na tutamenya no ntoto mumakira kuringana ngura ko aturutira tuteya kumakira muntu ndwa tuteyo kuanga nganoro ya no ngete tukuonera ngwe bireku so ndaromba muntu wethera uri MP rutera ngweku uri MP wethera ingavana rutangweku wethera uri MCA watanira na mama urute ngwe itochokire excellence the governor katho muno no ntuba kuwatanira na national government bakomba turetera project ye kuendelea we thoko thoko kwa the modern market na nendeleta muno no ntuba ngatanira mbere yo kithirikari account na national government the same unit were yoro now no tukwenda ina mamonga ki MCA turi antu bakangeta bauto aringira MCA kura ari MCA tutamutumire ta assembly ta korona ngavana tutamutumire beta bawatanira koito goromba bawatanira ngavana kenda batu antu bakangeta tumba kuona maendeleo ndote yose atukinyithia na ibi tukwenda turi antu bakangeta i maendeleo turenda kuritura ngui itukwenda thoko ibwithwa itukwenda ndo ibwicenjwa itukwenda barabara ibwithwa kogo kya kwethura mai ndo ake kethura irio batu tukumya by the end of the day otebio tukona koito kuromba MC okangeta regardless of opinion ya MCS ubange wato otomera turutira ngui watana na ngavana no CEO Meru County kenda kangeta yo nkiripotera Weru TV kuma kangeta Gembe Central Bito Marion Karugi wa Kenywa hata ukikanyaga kunogoka banini utikathino ako mabate we mama mabate ukipata baridi nunua mabate ukitaka usingizi nunua mabate ni raino mama ni raino mama ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory wanakupa exact measurement ndio usave pesa ama namuna gani awe mabati ya sasa ni ya Rhino mabati ya sasa ni ya Rhino chukua mabati mama ya Rhino mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee
mokari wa Meru Gertrude's Children's Hospital nande irina rwangiru rweru mutindo jwa kangangi turiungire aja Greenwood City Mall second floor wa mukire motungata ja kirasi kieguru jakonia ugima bo mwiri bo mwana waku. Gertrude's Children's Hospital ni sibitari ya mbere kirotungata bo ugima bo ana Eastern na Central Africa na netekere tunike ya makia Joint Commission International kira gikuruka ya mantu ja quality na patient safety na nande kukagita kamyaka nkurukia 75 Gertrude's Children's Hospital janaga utungata buri na utiabo kirasi kieguru kiritukenke anabanini na kinyabanene bamwanka myaka 21 kenda ushionera na wamukiro digitani bobo boko guna mwana okuo turiungire kliniki yetu iri Njeru Buru Greenwood City Mall second floor kana uringe dhimo ku book appointment ke 0709 529 018. Gertrude's Children's Hospital, quality health care for children. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo egutigira bakugarura uturo bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tukukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Shosh pale, hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza roho na Joymax Mwivoko. Wow. Nikiona Joymax Mwivoko, ninatulia katuli, ina shida ya kisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joymax Mwivoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali. Furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joymax Mwivoko. Tufurahie pamoja. Oringe nkogwati wageni tukithie na mbere atongoria mage siasa ni mameneretie mubunge wa Chuka Egamba Ng'ombe niwe Patrick Munene makiuga ni wakuruwa na kurenganwa gwa imucia icugoni ni segichugo kiu mariuga mubunge uyu nethiritwe akithungira misimanio yikaro cia mwingi ikoni untu uyu untu wari baraganie mauntu gicugoni kiu kiona icugoni ni kiringithanwa na Mara na Tharaka yoni makori ya ministry ya ukaria na ubangania wa matura gutigira ni makumanenkera ichubu inu kuringana na buria akari methirito makinenkirwa wirane kana kuringana na bo metikaniriti Samuel Gaishima gataririe Ire tariki 14 mweri wa Jeri mwaka uju thirikari nene ukurukira Kenya Gazette ne atangachire kuganwa kwa division location amwe na sub location tere mwanya cha Kenya aragichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe ya Perwe division yemwe ya Imbia location 6 na sub location 15. Manogu onto bobo tikenetie bamwe ba atongoria bantere chechuka baraba kugati bairigiri tenterinu cha wathani igaukanwa nkuruki onto baraba kuga bumirite nyuma ya mubunge Patrick Munene kureta kirigichano kagita kawithirania ba maoni bakiugati bantu arekeria machibo baruta wira yago aethirie withirania bobo maoni wira yake pambele twatikuwa kutwina division yigwitwa Magumoni Thoita division, Mukoni division, twina Mwonge division, tubatikiwa twina division yengi ire gwitwa Robati Kabon division. Wathie ni Magumoni location, ukethira mabatikiwa mena locations 3 toto na 6 sub locations. Thaino tianenkele Mukoni batikiwa mena 7 sub locations and 3 locations. Wathie Robati batikiwa mena location 2 na sub locations 5. Wathie Kabuboni batikuwa mena locations 3 na 6 sub locations. Mwonge batikuwa mena 3 locations and 8 sub locations in total. In Magumoni ward Mukoni location ni yonene muno. To expected to kolwe twina sub locations mugwanja.
putapen nikigitumite patu u concentrate na mauntu maria mati necessary urega kulutha mauntu maria necessary nwankinya kweli turume mathigi niku uturuthira bara tupatirikitie bariuga nyuma ya gwithirania bwa maoni kuombeka ukaigwa munene atanenkanira ripoti kuringana na uge bwa mukari nonio nalo mwa wale public participation chuka no ende kiria kiamakirie ni gutuika mweshimiwa wetu tawe pato sublocations cia nenkanirwa we anenkanire sublocations nini tebure ibatie bamwe na locations. Patrick Munene thairia majinji makuthio bichini ya kithure kindiki kuchukuma location and division ciuma kwao. Patrick Munene ali mbese kuthie Kiaru kwendos Ndindinyoro ali deputy president wa Kenya nigitumiro ni anaikikawa cietu ni iraurire ciachuke gamba ng'ombe iyo ntuo bichini menya itirombagirwa na nja nitaka Patrick Munene tukulutha public participation uko gwetu nitaka maratathi mau maurire bantu kasarani tutichikani mabetukire au ende bariuga ibakurukiritwe ikuguneka kumania na ugai bobo untu braba kuga bugate manterino itigwe nyuma kire ukinyaniru bwa mautungata amana wandikani obichini chembia iraikigwa ireo nitwa expectate aroti munjumbu wetu untu kende kiali CS kuma tharakanithi especially chuka tuigwa twina favor lakini rionde na aria naila patu akubetia auga akani muthuire nuntu twina nthaka yetu kithure kindi kia tharakanithi iria ina wendo munene muno wa gututethia na ni etikiririe gututethia niki mjumbe akuriganura this time tati twina mwana wetu niyo tubati gutetheka akathia kamama within the next 1 month because thaino chumeringa kwa thaidia ina mwanki tafadhali bala nkigwa igire maratathi maria maruthiro public participation ni athia afuatirie patu bale oli we are not fighting you ende nitugukuboya riri teromba bai ukiro ruthebo amauma MP mauma ngi makulutha na nikenda onatwi taturi mamugwe tona tugiukirira maratathi mau maruthiro public participation enda utafute mali umeweka upeleke wa kindiki umure bora kubatie mukoni location. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge achuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Biashara mamera kaunti ya Nairobi ni makuromba Rais Ruto na gavana wa kaunti eno Johnson Sakaja kumatethia makiuga kuri na makatero makogeria kumatunya kithaka kiria matengerwe ni thirikari ya kaunti eno gutethereria kiri kubokera ngari cia mira mariromba thirikari gukurukira ministry ya urimi kumaririkana na kijagia kumakira thoko ya gutura na kuthiria ngucanio. Anthony Kadenya atariri Endia bamira mujwa Nairobi ntereja isili ni baminite kila bakuga ni tonga bimwe kugera kujukia mugunda haule banenkero ni governor Nairobi Johnson Sakaja kwenderia mira kieni kila kwa thaino gitumika kubokolela mira ila yumite miro kiendethi na mbele kundwa ntere ingi ja mujwa Nairobi kulingana endia mira baba kuina antu baditi kujukia kiwanja giki na gwekira depot ya Nchobi kiwanja giki aerwe muremi omuni mubiashara mera ora ariabu mwani na mwanga baye kuonegete ando bakwenda kuia kiwanja gigieto babangete weka container kuo eba weta bakwenda weka container we nako na twaba uria no ato kane tore twe uria ge bato tocogeria ni ando baka ibadatu babangete kuria kiwanja gigieto na nira tukuwa atire batu atukwira thirikari nene na tukwira Sakaja batu tutetegeria mantu ya kiwanja getu kiorotheri yonto te batu ne batu twaetwo kiwanja ingabana kiwanja kiri twaerwe ni twetire kwa DCC ni kwa twekire kire sheria county iriwa kiwanja giki tibatiri kururwa mba na itukuriara muno ni na tongere baba ari mbere tu bara kilukirie muswanda ya kurura mba kiwanjene oreto kumenya thirikari kuu itongeretwe ni mheshimiwa Rigathi Gachagua kana Rigiji utioba kwenda kuigwa Nchobi ne mbibi atuma batwe turi biashara bamira torurwa Nchobi mbere kinya kibanda kamira kiwanjene gatwerwe dokwene mira batu tuyete kiwanjene na tutina ndwa na batu bura tugonda kuwa turenda kuwa u kiwanja giki te kinyara ni antu bathatu kiria nkina mwenda na kinoti na ibo tukwenda kuwa turenda wakikisha bakuthamanya Nairobi bete Meru batumaye mirana ao na agutina thina ibarekane na mira barekana biashara cia Meru barabareti
kuya kwendia biashara ciao au ibete Meru batutumaire miraa na tutugane kiwanjene. Ndia baba ba Mera batongeretwe ni mukariri twao Leonard Mutegi ni baulite Rais William Ruto na Governor Nairobi Johnson Sakaja kubatetheria na gutigira batugo tunywa keni giki kila bakuga ni kwitigeto kiwire giro bao bakwenderia Mera na eto kuromba ngabana aingirie arute makatero yayareguo yondo ndugwera ngabana to ya kiwanja yere aratwethera mucemanio atwethera tukienda iria Mera barabara na atwira atwa kiwanja ariku lakini kuri andu bange baiciatherie ni boene kiwanja andu baterita ginya biashara cia Mera loiga ngu atire batu tote kwenda kiwanja geto kwa ni makatero ni umalozi na bo tokuwa toriwa neromba tukuromba thirikari Sakaja twaromba thirikari sa William Ruto tokaua nekiao batu tutwere barabarene kuma Nthira umbwa inkuromba au atongeria baba mbere ne bara kwa kilukia kiumbere ne be ya kile mwananchi ba accountable ukethera kwe muntu urete mbeca cia mwananchi kana mu biashara akimwira amunenkera antu aweka mbaka na biashara cia mandawa kulevya batwe tutekwenda Mera ne crop ne shendundi crop na ne uraibu bwetu tutekwenda okinyangwa tuono batwe alebi banyo nchobi turone bwantu bari ya Mera bakaleba urambi urabu kuona antu balebi so turenda kiani kethura ke sole kya Mera ko batu tura Meru tukurega biashara ube ite nio batu turuwa Mera tukenderia ko na tuendelete kwendia Mera iro tukabanga bura tugetha tukirani kiwanja mwenogu ni bagwitikia ni giki ni gikarite gwa kagita kanene gikitheri na thirikari gwitukira Ministry of Agriculture ni bateli gwa katho kwenjeru kiwanjani giki kenda batiga kwenderia Mera barabarani na bambira kwenderia thokoni eno ningwona thirikari ni rutete ngugi enene sana na Meru ekeruora nyumba ira yagite cia Mera inyinge sana Minister ntore ndugwenge na ruola thoko kangeta aruola muringene areta kiengo kuonde akeruola thoko lakini kiuria ngwenda kumuria ni atire Nairobi nio center ya biashara ya Mera Kenya mzima kinya mucungu akethora umete London na ombe ondo ne bagwa kwe Mera agenda kuya kuona Mera ala yenda irua Nairobi ationa na niga nkuromba thirikari ku yomba gutwa mbeza kai yetu banganie nio yomba gutwagira kiwanja gigi yetu kenda tumba kuona andu aya kwenda iria Mera ne bworoje tabadhari indobia Meru bitere ya wabioro theri kebano kwenda watu kageu seva na indobia Meru era wate suna wagendu ukenda ogua seva na gento kiaye kuma muji munene Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya ni wega nonto akanya gaku mutegerie nteto shingino na cia kinyatha 3:30 mbita kwa Christine Wanjeru mwananiria wetu wa mathithio tukomonde ni Purity Richard utikathino akunyumenda kinge tukorasha ni mubango wa gikaro na county.